Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak urrakin egina, txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9-4-4-4-8. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Zerreri Aleman 40 urteko eskarmentu eta aleginetan, beti ere hobetzea eta berritzeko helburuarekin. Egitura erabilerako zura zerratzen espezializatuak, Frantziar aritza, izeia, Douglas eta alertzea materialakin. Zerreri Alemanek zerbitzu hauek eskaintzen ditu. 4 aurpegietako marrusketatzea, insektizida eta fungizida tratamentuak, moldurak. Zerreri Aleman erratzun. Dantxarineako Landibar bentapeion behar duzun guztia aurkituko duzu. Instalazio zabalak ditugu modu erosoan eta lasaitasun oso erosketa guztiak han bertan egin ditzazun. Gure harategian produktu freskoak eta kalitatezkoak eskaintzen ditugu. Marionau dendan emakume eta gizonezkoentzako lurri marka hoberenak ditugu. Tratamentu eta makillajerako aurkitu nahi duzuna bertan izango duzu prezio hoberenetan. Opari beresi bat egin nahi duzu? Zato gure bitxi dendara ikusi eta frogatu, inongo konpromisuri gabe. Oinetakoak eta osagarriak ere baditugu, emakume, gizonezko, haur zein gazteentzako. Zato denboraldi berriko modako azken joerak ezagutzera. Gizonezkoentzat atorra, galtza, jerseiak, berokiak. Zure egunerokorako edo eta ospakizun berezietako ere. Mais les mots ne sont que des mots. Ah, les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être Umeentzako arropa. car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves. Gazteentzako modako markak estilo desberdinentzako. Choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrait rendre nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main, le long de la route.
tenir si nos schémas ancrés ne viennent pas nous. Emakumeentzat aukera zabalak moda eta osagarrietan, ikusi eta frogatu. C'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. Kalitatezko mendiko punta-puntako marketako kirola ropak. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la... Etxerako elektrogailuak, sukalderako osagarriak. Plus aucun doute, j'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains, coûte que coûte. Taberna eta jatetxea mokadutxo bat hartzeko, edo otordu bat egiteko. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Zure zain gaude, Landibar, Benta Peillon. Choisissons nos destins.